manje imali yakhe yagcina ngithi ngapha wabhaliswa yini ngapasa kumusana ngithi ngambhalisa yakhe imali yaka engasalindi iwayina phela hayi ukuthi umntwana nangabe umntwana akahabulitha i-18 years umntwana uyayihola wena umntwana nabayindala abantwana wayengasangeni wayengasangeni angazi okay ngicabanga ukuthi sokuzilandela mara-ke akukhonakala ukuthi ngoba umntwana lo asitsho aka-reach 18 years whether unomntwana or yes whether unomntwana or akamntwana imali akhe ayivaleleki ngenxa ukuthi unomntwana wena ngubani wakutshela ukuthi zeni nawe ubona imali ungasayiholi yaka-enji mina ngisitshela ukuthi ngoba kungena yomntwana leya yakhe ungenile umessage otsho ukuthi sayikhansela okay fine yaka-enji uyihole for how many years angekho kuwe yaka-enji boyihola imali umuntu angasekho kuwe asibe honest mama boyihola imali angasekho ngakuwe umdisownile ngapha ngakuthi awusamfuni njengokuyichaza so lokona nje awusamfuni mara uphethe ikarata lomntwana niyamthumela imali umthumela imali leyo umthumela yona yakhe yena akakhona ukuziholela ngoba uthi ze azibone ukuthi ukuthi wayi baba ukuze ngenze njalo ukukhuluma iqiniso ukuze u-enje imali yakhe ngiyihole ngakini ngoba i-boyfriend ahlala naye umntwana next so mina ukuze ngiyihole ngapha ngakini ngenzela ukuthi u-enje ngimbize ngahole imali yakhe ngoba wangitshela wathi umfana uyamhlula uyamhlukumeza nifana afuna imali umntwana ngathi mina uyabona ukuthi wena kahle kahle noma umntwana akho bekakuthwenya khombisa ukuthi bewusesenalo uthando lakhe bawukhona ukubona ama-mistake bawukhona ukubona ama-mistake walo msana ahlala naye and ngapha uyakutshela yini ingakakwenzi ukuthi ubone ukuthi umntwana njengoba uchazile ukuthi ubhalele ugogo ubhalele ubani uyamholela imali le ngendlela boyihola ngakhona uthi no ngoba ngihlala nomuntu ithi ngithome ngithola umkhukhu okungewami ongahlangani nendoda ukuthi umntwana alise ukukhamba ahlukumezeka what if uthula ndombulelo bozumlanda sidumbu lapha noma simtshela ngalomfana asilaleli ukuthatha umntwana lo waleke futhi na umtshela umntwana lo ukhuliswa mina ngithi 4 months ngahlala naye ngathi boyfriend leyeza ngapha sangasabambe ku-Angela wathi ufuna boyfriend ngathi alright it's fine hamba ke umnikeze imali nje banikeze imali kanuthi unikeze imali nawe wathi unikeze echota sisikade kahle sasa ukuyithola inyanga lezi zidlule bangena inyanga ngoba imali yokuthoma imali yesithu basha zakhe ingene ngoba basho bayi umntwana ukuthoma nakahola kubanikeza I think kunelamsamo ethize phuma bangazi ngikhuluma mama nawe umntwana uceda ukumbeletha ngisho kunemali oyithola wena enganyana ithize nayiceda ukufika imali leyo wamthumela yona ifikile ngakubo wenzeni kahle hayi bayidonsa bakayithela enye imali ngamthumelela ngitsho kwangena malini engisazi kahle ngathi kwangena 900 ungena 900 i-client territory imali ngiyahamba ne-client angithi ngakhe ngajoyini i-client ngakhe bakhe bangikhulumisa ba-client chaze ngathi nje imali bayidonsile mara imali yokuthoma lena wathi kimi basho ephezulu makasho wathi ihlekise enjani so wathi basho za kuthona i-900 mara basho ephezulu besokunikeza ekutheni umntwana ukubona umntwana nalenza wenzela umzali ekwabeletha umntwana for 9 months na uceda wamthatha wamnikeza intwana wathi bona ukuthi lenza angitsho nje
abantwana bonke bayasitola abantwana kunala abantwana nangabasitota ubafunela ihelebho khona nangaba ulithola ihelebho uyazi ukuthi kose wenzeni kunenhlobo angeke wabhalela mthwalo u-29 months wathi unikeza abantu nangunomntwana azange umthuba but manje uyakhona ukuhola imali umntwana lo zange umthuba uyamholela umntwana lo uyalamba umntwana ukuzwa amakhazi ukhamba nje into engizwisa ubuhlungu nithi uthulani loyo nizwile ukuthi uyabheda mara soloko nifuna akafuna ngithi akafuni masithi age kubasayi ayekuphi akafuni ayekuphi ayekuphi njani yes nokuthi wena usamfuni akabona plan nethulani wakhe lithi uyomthanda navela awa angaze ngizwe into njengale mina awavela kufanele ngize ngifone vela yazi bawa ima ngiba ukuthi ukhulume straight up uyichaze awusamfuni umntwana ngaba ngibona ukuthi wenzani chaze ke lapha chaze hayi mina ngeke ngize ngifone vela ukuhlala naye nje awusamfuni ngenxa yokuthi ubaba lo hlala naye uzokuhlala awa asilokho yini isizathu isizathu ukuthi akangilaleli angengihlale naye ngoba akangilaleli nje akafuni ukungizwa umzali umntwana nangaba akakulaleli uyamlahla hayi vela ngeke ngilunge ngihlale nomntwana nje ngilimele kakhulu ngigule kakhulu okay siba usiphi amakhathi usiphe zonke izinto zomntwana into ehlangana siza kubona ukuthi senza njani sipha ikarada ungasamholeli ungasasondeli hlanga komntwana angitsho wena usamfuni thina siza kubona ukuthi masuka la sithatha sisa kose kungabi khona into ehlanganisa nomntwana ehlangana namakhathi ngoba ungathi umntwana usamfuni nasambona phucukile impilo yakhe chintshile uthi nginomntwana uzosola kusasa umntwana wakho sisa ngitsho nje ngambona isikolo sizomhelebha ukuthi abuyele esikolweni sizomhelebha ukuthi abuyele angeke ahlala nje waya ngizwe ukuthi ngithini uzolithola ikhaya elifudumeleko angitsho nje wena nakho uyahlala emkhukhwini nethurum nakho nesitolo awusamfuni indoda yakho right awufuni umuntu ozophazamisa it's fine siba usinikeze whatever document ehlangabezana naye thina nje ophethe ini yakhe yini into ephetheko yakhe seyihola kulala abantwana nabo bethu uhola ekhathini la ikhathi phela yini nani ngele umama naso ikhathi vele imali yomntwana phela bese ngingasho impahla zakhe impahla zakho zikhona la ekhaya impahla zakhe ngicabanga isikhathi phansi khambe sokususa lapho ukuthi imali engasenze ngabitabi ukuthi imali iyongena straight kuye because imali yesasa umthetho wesasa ithi imali kose ihlale la unomntwana khona ngithi because nawe